Sinsa, esige. Nono wanoka kuka kuni kani mwana meba kana mbala apikeba kimcha mbe peace people wa niku people na baselo kanda. Niki yenda wende na kuiba kabaka. Tiko tukeza asi aidezi ile direkta mwenyu hapana uliambiwa kutoka kitabu. Sinsawa. So kwa sababu kwa sababu tupige and not to end to extend our time here, and I know we are going to interact immediately after service with the authority from our reference. We will be outside here with the house. They cannot in case mundu kwenda patagie tumusonge tiko mundu ni one on one ndio tabia chao au makundu na kolo kwenda bingwa wale bingwa Afrika na bibi na nyao pipita documents on there hata leo bingwa sio akilaki na pesa ndio tano no kwa sababu pesa ndio tano no kwenda na jeni yeye na pesa ndio tano every time weka my director wakala tukala hedo paimita na wanapata pesa yako toka ile asante sana ile ya kama sina vitabu ni chama yako ni sisi tatu na kama mtazama ni pia leta zote na sisi kwa ya leta kusema ile tulia let me let them body alama ya mwenda na sababu ni nyakati sasa mwenda kwa kwa sako asante Mailaso na email go me bengali yasi akondoketa wangenge tambe make ya magazemba na kunika la ndonge ando manga imu yasio ende aya hapa kuna matumbesi basi yote kwa pasiani tu kwa mambo yako bado yako mambo gani ndipo ndio ndio ni Christmas ndio ndipo ikawa wakati wa kaunti ikawa wengi tukwani mama tukwani matumbesi ni mnacheza mama kwa ile lakini sakaleto mama oh sema amen Akakatu haya mwisho mara kwanza mara pili mara nne dhambi akakatu dhambi finish haya dhambi ndio imetuke osa wewe moyo au kwa eladio osa kwa Yesu tuwathime na twikenesa musundi mubose wito ni mubeano ndo akutubingwa metho tumanesiama kundu na kundu ito no tutete na kutwaka nikelelo ta kuyoba nikanando makumone wosio na makiathimika na yu ai tuenda kwetha twi anyau twiikie na tukwikie na twiswana na tuthibanga undu baile nikenda yoba twailia mathayu maitu etha tuna mase upeteta ama tutembelea umundi ayo thwindwe basa na itu no twende yao sio. Kwa hayo basi Bwana pokea sifa na utukufu. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Anomanga hii oko kubi muno ekaini kulio zato usongea umundi. Nikituma siandembo seriously. Mavinda mwe lange baya ndembo za ewandu makwata wa stress muno. Nondo yu mama na ne matai we ngai kindu. Na mundu motae ne ngai ndewa emuyani. Nondo yoba ekono no kota witezwa no cho wende eba yoba no kota we witezwa no lakini nika natusunge kulyo ne sape na bata tuelewe nawo udhi mwingi kana munini yoba tunengete wake nondo tika ba eka lawo udhi ula yoba wisa tunengete wake moseo ala tuisa koma na mwandu mangai atunengete make no monde tukasunge ayu ni wende tu manani kitwaele umia. Praise the Lord. Yani kwa chenye njai wa mundu unena kithiomo takiva taki wenda kuelewa niki waele kumia ni pepe pata wambe kuelewa niki sionde zeo yoba ukunengete
na watisia ibuku ni liuga Timotheo wa mbe kilungu cha 6 mstari wa 17 okwa mituki mandiko mangi measia mea ye ala mena odhui mea ye ala mena odhui wa ndino maike kathie ona maike kwatie odhui ula wanangika ili me kwatie ngai na iwiuga ngai ula utunenga esindu sionde na wingi ngai ula utunenga esindu sionde na wingi tutanawe nisio na bondi bongo enda kwa twambo focus ai ngai no tunengete sindu sionde ila itonde ka kwindu wabo sidu wesitu na akatunenga na wingi ikatutana sia ate we Yehova ona ba umuswa kilungu cha 4 chapter 4 ena yulua amanisia maubungu amanisia amwema ubungu kilungu cha 4 verse 3 easia mabata andu kutwana na kumea ya mebadane na maleumana o ala Yehova ngai watunengie tosae na mubea hosa wana mubea kwa ala metikila na mesi olago all things God has created aitwe batwa mutwano na ndwasu and yet mutwano twanengi weithie ningai wa ututanithia na kosa na mubea undu ni batoneka beando matena mubea talatu kuona umundi o umwe wo tumona umundi andu mangai sionde twanengiwe na wingi wonde undu batoneka sionde siombiwe ningai kondo witu na kondo wako uitane ikautana sia na ngutabia kwetene Yehova ni wenda uitanwa isio hata we Yehova kwa ni mutwano akunengete ukutanethie ni maleuma wala akunengete uitanethie ona nisia unywa akunengete ikutanie praise the Lord uifurahie ile ardhi Mungu amekupa na ametupa wote ni tuifurahie hivi na sio mbele sindi ni wayo ni misitu na wanyama wa pori tumepewa sisi tuifurahie ni sasi na mamuela sibo tunengetwe tuitanie ona siwu ukanga ne usi ne chao na makuyu ala mevo tunengetwe tutanie iyema na sianda ni situ na Mungu alikupa for free miti matunda malo miyayo tuisa ona mbo ona mala tumepewa sisi jivunie mambo hayo yaliumbwa na Mungu tukapewa kwa wingi sana tuifurahie sisi praise the Lord ona Yehova ongelela tunenga uwi atunenga umani atunenga talanda atunenga mizinzi olikibavukanyo peandu mesi kwaka peandu ayi nokotwa ngali peandu mesi accounting na makavanga mubango musio makatunenga vengi talamo kama tutembelea umundi uonde tulipatiwa tujivunie na tufurahie kuna mfumo mtaala unaitwa wa CBC tulipatiwa ili kila mtu develop gift yake develop talent yake nikenango utanije na kuhindanija ela tuiliendi tuisisha mobila wizokwa wala meovoka mobila tuitane atuiba ute o tuibeji undu mekwikati ela meosembanga ngandini wa feed iliwekwa hapo tulipatiwa hizo tuzifurahie zote ona personality sito beando mmedewa mefani muno peangi mmedewa me serious peangi mmedewa metukolo na suo ndeto nengetwe tuwafurahie wote hata iwe Yehova ona Yehova atunenga community wize kwizi andwiweka tunainuana tunabarikiana hata welfare tumepatiwa kwa sababu hiyo ili tuweze kuinuana sisi kwa sisi ona atunenga government exists for our joy ai isusionde unengetwe ni Yehova kwa mubindu ke mutu wako mwe isusionde nzeo unengetwe ningai ende bona ndo namutave ndo mutongele ndo mwetu sonda unengetwa ningai na ndo na wimwe ati baza ningai ukunengeta hata iwe Yehova ni wendeza yuwaku uima wamwe vina waku ona emotions ona kiliko kiwe nacho ona mama na kiliko kiwe muno sio ndo tunengetwa tujivunie kama binadamu na tufurahiane sisi kwa sisi nisi ndeto isu nane na sekalata sea eteni na kana sekalata itune nundo eteni moso asu ni momo seku
ni kunusa kuikanzo la ni saipo nikenda weze kuja mundu ni watania na nowe kukethwa kuingia itune nundu paradiso ya tungoja na hindi ni mutabia ati eteni kwa kuyai umia na ituni kutikethe wa umia na nene zimuina akwati lumwe mupi wako we ndwiwe na wimana na ba wile na mondo muti wanao muthe wako ati wa molote lumwewe iwa eteni kuyai umandembo na itune kutika umandembo ni kwa asia in between eteni na itune leo ndo wethiwe watu mani lazima tumie chao na ni watu kuima nesio umonde na ni kuima ndo atatu by the way the only three nundo ndini wa each instance ndembo ni umiwe na yambe ni ba ukilungu cha katatu na cha kana na ba wimwino wale wana mituki nundo kilungu cha katatu tiwa mundu wabalukile nela mundu wabalukile kilungu cha kana mandiko mange kani masome measiao itina wakubaluka kwa mundu mundani wa eteni verse 4 atamu amu mandamu kawake eva nake aya ibu asia kaini mandiko mange imeasia na asia ninosa mundu mume kwa kutethe waningai na ingi asia mwana inya wita wa Abeli na Abeli aye muithi wa malondu hindi kaini aye muimi wa nthi na kwethi wa matuku amwe mathela kaini aite Yehova ndembo ya usio wa nthi na ke Abeli aite mosio mambe maiya yake na madhunya mamo na Yehova etikila ndembo ya Abeli. Praise the Lord. Etikila Abeli na ndembo yao ani momambe alama umisie ndembo Bibiliani ani momambe alama umisie ndembo Bibiliani lilikana oyu asia imome tena lakini nundu wakubaluka kwa mundu ila mundu abalukile yuni wa matatizo meki hata nundu itina wa mundu kubaluka two things happened malungwa kuma ula mundani wae museo pe wadi to inatene ninolwa nugo lakini kwa ikuisa akunusa mundani weba usuda yuni mekata ni makuwa nakakuza ni makuwa ona ende nilumanewe nundu wao na elaindi Abeli na Kaini mainge na matrika aini ni mbona elwa pai na kitumi cha 10 ndembo ibinda ni thiu nundu ni moma na kana kuinga imumbi waitu na chao nande penga imumbi waitu na chao nande na ndo watu mama na ngayo mumbi waitu ni nande ola wanenge asia imaito eteni nundu wakubali kwa kwa ndini umanewe nani kana ndino ni ma kana ni la chama londo ibike kwa dhimwa ninapata wa Kristo bana nake napata wapi hata wa Kristo bana nake napata wa umudhaidha nike namwa uya wa mogo makwa eke hata awadhime na nipo andu manga ikumanisho wambe ukuma tumazia ndembo nundu ulao tunengete sinduisho ndepe nasio ninga hiyo la widhali hindi nikenda tubikie kwa dhimwa no mupakatu wiki hata tumudhaidhe na miswaiso nimeenda nondo Kaini na Abeli mokie mamumamu misia ndembo hindi Kaini ula wizi o maondo ala Abeli wizi abudia ndembo yake mandiko manga imeasia sindusyo dheni nzeo edwa ni koswa na the attitude of thanksgiving Kaini hakuwa na thanksgiving ane tuwaelea ndo manga hii tuliumia ndembo tumia nondo wa thanksgiving tumeonekaniwa katika hali ngumu tupate kitu tena zaidi hayo ni kwa uwezo wake pekee tutaweza kupata baraka naomba hivi tukikala na ndume kibazukanyo tukikala na ndume kibazukanyo mwani pedwe kibazukanyo chako na mo ni wisi ni kiuma cia ndembo nundu maundu maku matikaila Yehova atakwathimiti tukitumitoka tumia ndembo atwezi wana umia wa Christmas na ni woki mondo ala John muthonga wa mutabia ni mawo ngalia ila watu mwa wabika maitangasa kibodho kina nikino mise Christmas nitalikae kabika 50 yani nika singa pepe to mise Christmas tabika milioni mwima sika singa sabikie ngilima na kenda nyongo kenda na ile 992,000 wesa kwete atumia mendangasia tumie mbesa nikenda ibikie tawa ibikie milioni
na sio ndo wimbo umisie na meka ava malasa ni tumisie chao milioni ke mkona ke chomo ke laisi muno kwa ndo asu na ni make kana udhanga umwingi wanga inato tedi because only God can bless the work of your hands ngayolongo kukwea no wadhima na ni wewe si undu eteni ya seobete na ni wewe si undu etuni ikasewa mumandhe we na mwiwe mwitikile na muthukume na ndembo yako undu wa keli ngelekanyo akeli ningelekanyo Noa hata iwe Yehova wasoma after time ya Yehova kunenga mumo kilungu cha thandatu mandiko manga imenena undu ana mangai mama theiye kuma itune medose ya etumando yani mosie mekia medose ya mi nena mo medose ye mi nondo ni mabeba malikanga etune mando nena malikangile etune mando kwa sia wako masamu meta wa manevilimo walilo wayo ni mamundu manene walilo ni mamundu meba wa mutabie mwenzako walilo wamo ni mamundu manene na nundu wa mamundu kuka na kuingi vya udhuku Yehova ewithwa wo ni kwithwa nthi zanangikite ewithwa wo na akajuta mbona aliumba binadamu na ndende wa kwenda kwananga inthi hata iwe Yehova aibone kama mundu mulunga utangiwa nela mundu su watangiwe kilunguni chucha nana mswa wa 20 ila uwaumie kumangalawani oila tu uwaumie kumangalawani maandiko manga ime asata please listen verse 20 kilungu cha nana na Noa ati ya Yehova kidhembe na osa ya kila namundeu na kila nunindeu na azemba ndembo sia kubibwa kidhembe oni. This is the second altar mentioned in the Bible. This is the second ndembo mentioned in the Bible. Na Yehova ewa muke museo na Yehova asiangone yake ndika umane ya ndi ingi nongi kondo wa mundu nundu kiswane ocha ngoya mundu nikithuku kuma wana wake onandika kuna ingi chonde kila kithayo tondu nikite ivinda ilandi ikala kubanda na kuketha mbebo na mutia na ivinda ya sua na ivinda ya mbebo na muthena na utuku itikathela ekanyi mukulie ndembo ino Noa aumisie niki swania engalawane ni wona undu siwusio kila na sia gwika yima na andu makwa na as an aside kindu cha the flood kana the waters mutikona ta cha Biblia yu moseo masimu mokabo nondo yu nitinda basi muni ngithukisia asomi YouTube na kundu kwingi maile na undo ila modhui mana medho mo kundu kumwe USA kundu kumwe ona Israeli kundu kumwe ona ndingi ta Europe nimekuona indication cha kana we binda kigu cha dikite kundu kwa hiyo lumu no yemani ona amwe ni mabikie bandu mali media mabindi mana mumbingi simba nitwe bandu mabindi mana musiatene kiwu kitana mbakwithiwa nela mabukuye media mabindi mana muisingi beto makokula ni kila kitu mana musumba ya bandu mwezi ko ni chao na kile yoya asiai ni lazima sio mbesi akuiwe ni muudo wakilo sakurulukila bandu ba na sia kuyaba na sia ukana ni tango kweli mudhana wasa kuja it makes sense ona kijomo ni chandu mandunia a flood was there before. And by the way hata iwe Yehova aso miaso na maimu singai na thela mo weta Biblia meweta ta reference ya kindu mesi monete na makadima na mashini sio ko ni kwae na kiwukinge cha wekete uthiwonde wasua. And yet ni wabonoka ni ukulia ubonokete undu wambe ulawo utangia welo munenga cha nwisi Noa ni wamanieki kana Yehova no wewe na utomi wa kunenga nithayo na kuosa. Praise the Lord. Ama na Yehova no wewe na utomi wa kubanda na kukua. Ama na Yehova no wewe na utomi wa nenga uima wamwe na wakwete uwo. Yehova no wewe waka na komboa. Itumisia uveka na utana shuma kwake ona itumisia kuya shuma kwake itumisia usunga shuma kwake ona itumisia umeta shuma kwake. Yehova ni wewe omba nasia ena vina wako ombanya na no wewe na vina wako ikata
wa kunaicha Yehova ni wewe eta ekwithiwe mugo na no wewe eta ekwithiwe na kau Yehova ni wewe nenga naye na Yehova ni wewe osa na sura yake dhita yosema amen asifiwe Yesu Kristo. Wasoma maandiko manga hii Isaiah 45 verse 7 andiko bando Isaiah 45 verse 7 Yasya Yehova ni wewe umba teni na komba kibini ni wewe weta wingi usio kuadhimika na ni wewe weta kwanangika na thasya ninye Yehova ula wika mundu wao unavikia kuona undu Yehova wanyabina na wona undu wananga ala umena my friend ndulea kumunenga ndembo imwaile hata iwe Yehova. Praise the Lord. Anomanga ito kitu mituma si ndembo ukavikia kuelewa vile Mungu amekuokoa na yale amekuwekea akuokoe ni lazima utatoa sadaka. Ukielewa na vile Mungu amekuokoa na uharibifu wa wale waovu ukielewa kuelewa utatoa sadaka. Ukielewa na undu yale dhamma kikukezwa kuilie na undu itu ni kukezwa kuilie my friend dole yako miandembo pe mbadhe yale dhamma mandiko manga imeasia mwakiusu umbaniwe kondo wa satani na midha manga hii yani kondo wa satani na alaika make papa isobiwe mundu iko ndabibo huwa sobiwe satani niketaka pamena na kuniwe koko bakaba mazongite pa kula mwanzako wene wizo maniti ovya kwa mukulie wene undu mukulie wene wizo maniti ovya we. Are you ready for burning? Praise the Lord. Ngai ula esulizo amata bise let me tell you who you should fear. Nikumuta ya ula mwelo mukea nolawe notoni wo kuicha kuyangiena na we notoni wo kutwa ntuni tabia mwanzako mukie Yehova na kuni wakwati wandu molote wazeni pasta wande benuko lote dumolote ndumuye taya Yehova. Praise the Lord. Ngayuzu wiwia daleo nemba medhenzio evo na lando oye ni mama neso ni wonengwa medhenzio musumbe wa yuti no uwe elando meni basia makabodhe utejo kwa asumbe maenda ama kuita tumezezelo na madhasa musumbe wika litene na chao na tene na mabinda onde mamunenga medhenzio Solomoni aena aka mana monza na aka dhukumi mana atatu asuwa onde anengetwe ni musumbe mambai ila ingine na mabinda onde makatu wa mendo nundu ndisa obithuki ambai de kunengete muthoni hata iwe Yehova ndisa obithuki ando asita mabithuki ata umoe ku ni mamunenga tumo ni mamunenga ni kana wese kuda ni mekala mechao mendo na udhi wa Solomoni no wao mukamba sia mundu mukanda dela ku mundu muka onengete kwa Solomoni ko kadela mukatinda muzetu wondamu mukatinda muzetu wetha mukatinda muzetu nundu wa mundu mudhui na wena umani mwingi uni otwekana Yehova hata we Yehova nendo ndo wa mwiso ni wa mundu suwita wa Balaamu tuminukilebo kilungu cha 12 kilungu cha 12 na ndine kala monomba the way need 26 minutes and 2 mina 2 verse 12 chapter 12 verse 1 na endi Yehova amwea Balaamu uma uwe ndeaku na kwa ukoo waku na numbala au kubikandhe ila ni kuonia na nga kutwikithia mbae nene na nga kuadhima na nga kunene bia sitwa yaku na kuwithiwe uadhimo na kwa nga maadhima alama kuadhima na ola ukuumania nga muumania na ndini wakuwe mibea yonde yanthi ikaadhimwa na endi Balaamu athi otondo Yehova wamwiye na loto athi nake na Balaamu ai wa miaka 105 yila waumie kukwita wa alani na Balaamu osa salai muka wake na loto mwana inya wake na zindu sionthe ila maombanite na ndo alama siaitwe kukwita wa alani na maumanika na maende nthi ya Kanaani na mabota nthi isu na Balaamu abitila indi abika bandu beta wa Sekemu kubika muti wa mwaloni wimole na ivinda yumu Kanaani atuwaku indi verse 7 na Yehova amumilela Balaamu na asia nganenga usiao waku nde ino na vau ake ya Yehova ula wa mumilile chao kithembe. By the way kithiomo ni cha anduma Pentecostal ani chawo onata theology kilando wa
ni thesiwe thingai yayo kila ndoa ni thesiwe thingai yayo na yui la Yehova wa mutabasia uma ndoa nino endo muya uma ndoa nino na ngai wa ndoa yeba Yesu ume nikenanga kuonye balanga unenga na ya Abrahamu atulola na Esau thindisu ya Kanaani na kuni kwa Kanaani na mena ngaisio lakini Yehova amuya va nganenga we na usio wako na nundu wa watho wa Yehova amuthembe ya nthembeo kithembeo takwasi ati ni nambe ya kubuku ni nambe ya kubatwa ni nambe ya kubatakaza bandu ba pendewe pakwa na ndu makwa ala Yehova unengete nimeanza kutafuta sehemu ikuu ya Jehova kwa ajili yangu na ukoo wangu na kila kifani niki pesia kwekala 400 years and my sledi mathi misili maume matululewe uni nikenda meoka kumesia ibida Joshua. What is happening here? Umiandembo because God has promised him that he will bless him. Emwe ku katika kwako na kwa ndo mamuzi wako ni kwako na ndo moko wako na nga kwa adhima kondo kwa kutoa ndino alame kwa adhima nga maadhima alame kuumania nga muumania my friend unengetwe watho wa muthembo suko te umiendembo ikenda ukalili kana cia Yehova mwena wete kila ni praise the Lord na manano ndo ni katikati wa ndo Kanaani ena bata wa kwili kana cia Yehova nikenda ndakalike mothaithine mangai cia ndino ando mangai tutindi yokomana nando mathaithame bwana no walo nguli abasa matuko amo bwana no witho awili hata ningotabia ndo agengeke mundu wothe bala ubikite ni umbikite wa kugeza ngai okindu kimwe kila kitawanga hii ona ila mabetie ngai na mati wana kindu kitawa ideology momanisio kondo wa momanisio asu ni momasia mbesa na bina mwingi kukena kwina omanisio wende wa homosexuality wanaongi no ukite na asu othe wona maiko tini nikenda maketete maina mbesa sio ene siumete mwingo kwa ndo ala maiki ya that ideology because they believe in that ideology and they give money nikenda ideology yo limba ni wende yone na wona imbesa siatilwa asu othe melitange kana homosexual nduka mona bana ela mumona main demonstrate ko ya TV ne na madhangu ni madhasi ya we have rights ni mbesa manengetwe ni andu maiki ya ungusu umeona ngai yao no atuna tuzuzu loketwe ni mezemba ya ngai mbingi wathiki kundi ni benga hivyo ninawia na ngeni walo tutethia hata iwe Yehova kaini mbingi na si kila bandu aisiba ona wathi saluni no kama na normalizio vo iti na womanizio sube na ngai ya jao layo wathiki kundi ni romanizio Yehova na ngai wa chao walo na nomo manaka na kindu kicha likana ina kiki mwendea sia Yehova kisukumi wewe niki ndo bengai yevo nikana ndi mabinda wambe wese kuna wina ngai wa kumweno mwiwa no fresh ni mulili kanania nuku ilili kanya watho wa Yehova wina ndo wa muklemia Yehova nenge Yehova ngathime that is why we give njabi kabo ngeni nana yulo wa Yesu mwene nondo ni watwikie kuitota ndembo tamanyozo wetagwe kalanganga lakini ando asu ni medwe umanisho na ngelekanyo yitu ya umya hatamu au abeli au niki au nondo Yehova ni wothaithwa likenda twathime ni wewe wathima na wewe umania hata wewe Yehova nikenda ndi mawe yako mabike kwathimika ambia mwenzako mawe yako mabike kwathimika ndeno nduku umyendembo chama nola umya syandembo aya undu wakeli niki noa umisye ndembo nundu ni wamanie utoni wonde wikoko ni kwao kwa ngai hata weyo wikoko ni kwao kava tuka mudhaitha na la mengalela ya ngai ni mone awose praise the Lord na ndio manisho kuma kwa Balaamu ni kwithiwa na nwangai wakwa ni mwezi ngai ingi ndike kaka juice na ngai wakwa ni nage na ketu na utia nio akangathima evanga mudhaitha tell your neighbor laitha ngai akakwathima praise the Lord tulini wa Yesu tungemende tungametu mina wa Yesu
osama oma kwa tunga nikenda chama ni chama no gomba yesibya kuba utubange osama oma kwa mwe 1 2 3 go osama oma kwa mwe ai masembe yane wako osawasia wakwanile malizia kuzubewa kwa malizia kuzubewa kwa nondo tolawa atuke yo levia atuke litia itumission ndese opwete ya ndembo sipo na of course nito manakana kuyandu matumite ndembo siaku ibuzwa ilomone siandu ala matakwisi na ikaumwa na ndo ala matakwisi nitunga mubeano ndo wene wiziki andacho na ni wa maseo bisecho hindi yoba unduzu ndukatutulie ithie na iwito nongi ithie twathimeke nundo twambeana kwa sindu cionthe ni watu nengie twitani hindi muvingi sana woka nundo wa mumaitha woka nundo wa limo na woka nundo wa nai anike na yoba tutika vitu kweli moseo nike na yoba tukavikila moseo ni maku mavinda onde chokitumi tuma sia ndembo na nina kweso vandu maku mewe ndeto hii mewe yoba na mende muno kwaliuka na medwe na udhukumi wenda ya matengele kanyo ya Abeli ya Noa ona ya Balaamu sana nundu wa manisho wako no watu bikiana nito ya newa iyo senda ya na nguma kuma yu ona kubikate na tene na kwa hivyo Bwana ngogo dhalike nda wendo wako ngaiya saa mumo wako mutani wa Yesu Kristo na ushirika wako mwamba wako pamoja wewe naito sikala ni naito ona kubikia makundi la tukoma na chumwa ni kitu koma ne wa chumwa tukoma ni mondo asuonde yoba ezo senguma na ndaya tunaomba basi tukiamini katika jina la Yesu sema amen sema amen. Hindi yu nono tu yu tupiku maluka enda onenga mwana kwa